Ahi tugire kwishira mu rwemeko aho tushangira abatura baberundanire batuzire ngo abotine sente ziri yayiguriye mitwari 10 to kubasa kutunga sente za PDM kandi nguye musyo muna kubagambaho no bwakubahishitugano botacobona sente no kusigisa tinkareba gace sente kumbe niyo bajya ngo nubenda sente zecituga singa bambene mitwari 10 abana ngumba biyo 30 abana 80 bazibahereza body yitweji yonde bangu niye more science niye ine more jezi ahubwo icyo kubuza nanka Ronald najya tamahumura ntuzakutebekanis okibuza kigiga hatumere ibintu biryamiza hata nababuza nabajya ngo ngabo nkintu muteko muri yoru noru abantu bagaruka betongwa itarabembezo babo ngo bakabaha imitwaro 50 umwire wa miliyoni emwe ngo konka no government yashowe iziteka ngo bafunire bicweka babongere abanyanga bangere bakagira ngo bo bine office yabo president na RDC ngo bine yabo kandi ngo bakakigamba ngo tubaratwe sente bakikirize tubazitwire hati twebuza kigiga Ronald eri mukacurumera bobine maniki umuyihangomu kushanga bobine order yo kusa office yabo nko kuba kwenda nubatushaba sente tuzo kuri ya division ngo nubateko mu system tutayeza 15 tutayeza 20 tutayeza zinga hingo zo mu system tuzamu tugaka tugarika president natebekana se bintu bye abantu ababurizo babitera hasi nka Paris modo ka president ko yagambire miliyoni kandi aba bakaciko bakatemate mu bucweka bakahereza abantu twaganiraho na chairman wa PDM Sako ya Nyanga obahakanise byona wakaka tukaribemu ngabo bandetere nyondo muntu yaje n'ubwo kaciyamani bakugambye ngore kamuranganye mukana bandetere mbare barayivu bangambire kandi sente kuba kugira ngo tubongere ndaje ngo tubongere natwe bakurara bakigambire n'ibyo 50 tukadaha abantu abandi RDC Muhindo Porkeria mwine yatugira ngo no government eri kugira ngo hatagira washashura sente abembezo ba PDM Sako mu district ya Shema bakwatanise n'abembezo ba district bakikiriza nango baraze kuhereza sente ashashure mitware 3 yonka. That thing was clarified by the minister himself kana saturero abantu abatungire less than a million they must be topped up by a million because it is a million per family. Gesha kwa mmayi kwa tuachire.